Dlouho. Odne? Sadni si. Nohu. Prvú, tretí, piatú, siedmú. Co? Ani nie je zle tam. Nie wytracił, brak. Dobra, jaka. Jedzie pulsać. Ja wiedziałem, że idzie po to, jeszcze nie. Daj tam. Raz. Kam idziesz? Na plen tu chodź. Na plen tu chodź. Raz. Daj! Super! Takie wyciąga. Pust! 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 Prvá bola Dea Bruna Veľký Jarok, unitačný kód BC C1. Ja mu budu robiť zástupcu. Optimizátor. Ďakujem veľmi pekne. Aký máme kód? 5C C1. To je Dea Bruna, miláčik. Áno, ale Áno, Dea Bruna, my vieme. Keď sa pýtaš, aký máme kód, Tam u tohto, Pali, mal si to nechať už. Pardon. u tohto zvieratka v podstate najväčší nedostatok bol pri tej obrane, tam bol zákup len na predné zuby a trošku neistota. Nie